Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagayam akayat na ti agpailinga di tinagan a Lilian. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat apaidrama ti pakasarita iti biyag. Tabareng makaipaay ti adal, kadag iti babbalasang ken babbaro, anaayat adumdumeng. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Lilian, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Oh, sige! Uminom tayo! Ato ti anak! Sana bale? Ni Nardo ti makaamoy ti bayad. Saan ka di, Nardo? Oo na! Iso sige! Ag-enjoy tayo! Oo na! Kakaiso na, libre! Sige, guys! Okay, tagay! Sky is the limit! Uminom tayo lata. Ay, nam! Nagaduti arak. Yan kita nyo. Ano pa yung tipulutan? Mag namin! Ate, cellphone ko, agri-ring. Saan mo na sumbatan ti cellphone mo? Ikabil mo kay didibag mo. Dapat man lang. Ikabil ko itibag ko. Tistorbo lang. Anay ko, nagsakit yung ulo ka. Nardo! Good morning. Sa dino tayo ayan ko. Apay akadwa ka. Adda ka dito iti agus ko. Kastaw na abartak mo hindi rabi. Anya tinaramid mo kanya ka. Anya ko matinam na ma'am. Nang runa kat nabartak tato ha. Ngam di kagdanag. Ikalaysa ka. Awanan ka itibain. Guston! Kas itinakunak. Nakasaganak amang ikalay sa akin ka, Lilian. Di kagdanag. Oh, nakaumay ka man dito'y balay, Lilian. Anya ngay, kumusta ti adda asawa na? Saan ko nga ay ayatan ni Nardo? Ay na, awanin maaramidam. No di timang sursuro ang mga yat kan kwa na. Total, ay ayatan na ka mo. Kan may sa, aping amin nga intulok mo ang nagkalaysa kayo. Kasano ngamin kat? Ay na friend, uray anya pa'y day taarason. Basta saan mo ko mga intulok ang nagkalaysa kayo. Oh, anya nga ita, agbababawi ka matlaang. Angie? Hay, no apay ngamin asimurot na idikan kwa na anak iinom ijay diskwan. Kat, kumusta ti trabaho? Agtrabaho aklata Jakmat kaya ti agtugtugaw latan ijay dagusmi. Una, nasaysaya at matlaang no addam ako na apanggadam. Tay adda ka bukbukudam akwarta. No maisublik la kumatikalman. Ay na Lilian, ti panunutam ita, kat ay ayaten na ka ni Nardo. Saan ko nga ay ayatan? Gaputan ni Andrew pailaan ti ay ayatag. Nukastam lang. Ang mga nudi kay to agkin na awatan kin ni Nardo. Iso asur-surwam nga ayatan, tapno na saya at tilin nang inyo.
Apay naladaw ka si Mangpet? Di mat alas 5 ti dismissal mo iti trabaho? Sinarong karak ni Angie. Tanabayag adi kam nagkita nga gayam. Ni Angie no ni Andrew? Anya? Umay ka man! Tibok ko! Sino ti sinarong karama? Ni Angie no ni Andrew nga ex mo? Ni Angie! Ti kayat ko. Kalpasan ti trabaho. Agdiretso ka nga agawid. Naawatam. No, apay ngamin nga intulok ko ang nagkalay sa ata. Magbabawi ak launay. Sumartan kan! Ulitan pa'y nga ibaganay ta. Tibaban kan! Andrew, agyaman nagtaymay ka diti ko nakapagsinarakan ta. Anya ti parekot. Andrew, ang taraytan. Ipanaw nagtaninado. Anya? Kakaasi ang itidan nana. Kansan ko nga ay ayatan. Ay ayatan ka aging gaita, Lilian. Ngam nakikalaisakan kan kuana. Nga uray imbagak asaan. Diyak ngamin kayat nga adan to parikot. Ngam ad-ad da aparikot ti pangadang mo. Ang nakikalaisakan ni Nardo. Isungarod ako na ngagtaraitan. Umadayo ta. Mapantay ti adayo a lugar. Saan ko amabalin apanawan ti trabaho, Lilian? Agsapul tayo ti panggadanta iti papananta a lugar. Nagkalaysa kayo. Kat mabalin na tanga idarom ti asawam. Andrew. Dahito yung ti maudi apa nagkita ta, Lilian. Addaan kan iti asawa. Isu alipatan na kon. Sige, umuna akon. Ngamdi ka pa'y nangan sapay nagaduti in order ko. I-take out mo latan para kan ni Nardo. Apay nga ita ka lang? Awan ka diti karbangak amapan iti kayat ko apapanan. Nagsara kayo iti ex mo niya? When? Aklunak Nardo. Inawagak ni Andrew nga agkita kami iti may sa restaurant. Gaputa kayat ko nga agtaray kami kuma. Gaputa isupay laang ti ay ayatak nga aging gaita. Aniya? Ngam amon ti kunan. Lipatak kanon, tadan asawak. Isoday jay. Pinanawan na kwan. Kat dagiti inorder ko akanan mi kuma. In take out kon. Gaputa di na kayat timangan. I-take out ko kanulaangan aparakan ka. Sige. Tung paon naklat ta aging ga iti kayat mo, Nardo. Patayon nakpaikit din. Total. Kayat kunti matay. Talaga, patayin ka! Sige! Kabilan naklaang Nardo. Ngam ipasiguradom ang mapatay na ka. Tano saan? Idarom ka, gapo iti panagkabil mo kanyak. Aniya? O anya? Mabutang ka? Amog Nardo? Saan tamat lang anaragsak? Gapo takastoy akanayon ti mapaspasamak. Kanayon nakakabilan. Siloso ka launay. Kuna ni Angie, sursuruan ka kano nga ayatan. Tangay asawa kamatan. Ngam kasano ko maamasursuro ka nga ayatan. Kat na uyong kan siloso ka launay. Sumartang kan! Panagkunakat ang sinatalangan. Gapatadyak maanusan ti kinaranggas mo. Kantang lamlaunay titangad ko. Nardo, saan la asika ti mangmanggad? Oray siyak! Mangmanggad akmat! Isuad ti mo kumakunaan asika ti mangpakpakan kanyak. Kabaalak tagbihag nga oray awan ka! No di ka pa'y sumarteng, makaraman ka man ang kanyak. Lading ngitak, Nardo. Ngam agsinatan!
pa'y apinanawam ti asawam. Nauyong kan seloso, nanang. Kanayon nakakabilan. Anya, ti salbag alalakin. Iso ana say-saya atin nga agsina kami. Kadjakon kayat ti agsublikan ko na. Kunaklakit day no nasingpot. Tanakasingsingpot mo't ide. Rimwaran ti pudno agarit na, nanang. No kasta, agyan kan dito balay. Saan kan nga agsublikan ko na? Tadi kakat kaase akabkabilan na. Andrew, agyaman nagtandadanon ka dito balayo. Apay, adda ka din napatag nga ibagam. Pinanawa ko ni Nardo. Kat kayat ko mga agsinublanta. Sigapay lang ti ay ayatak aging ka ita. Saan? Inayat ka idi, ngam saan itan. Gaputa dan asawam. Isu apang nga asim. Di na kumanrangrangan, Lilian. Andrew. Agawid kan. Katurnusan niyo ti relasyon yung agasawa. Oh, agpalamiis na pa'y. Buko Diyos da ito eh. Agyaman hak. Nasamit ah. Oh, Kat, anya ngay. Kumusta ni Nardo? Pakunamot a pinanawa mo. Tsaka mo. Makaamon itibiyag na. Naamwak ni Andrew. Kayat mo kano ti makisinubyan kan kuana. Wen Angie. Gaputa isupay laang ti ay ayatak. Ngam. Nabainanak laang. Ay na friend, uray ay ayatan na kaman bilang, ngam di na kayat ti gulo. No, apay ngamin asimursurot ta idikan ni Nardo. Ala, di mon subyan tinapalabas. Tinasaya at kit ding aramidam. Kit amirisam anaimbag. Taamangan no agayat kan iti asawam. Saan? Saan ko at talaga nga ay ayatan? Kasanon nagbalbaliw ni Nardo. Kit kayat nang agsinubyan kayo. Saan ko lata nga ay ayatan? Umay kasugunin, tayo tag-lunch. Pinanawan kan, saan ka di? Iso asaan kan nga agpakpakita pa'y kanya? Urayan kay Jeruar, tag-lunch ta. Sige. Dinak mauray. Pumanaw kan. Oy, Lilian! Apay akasta ka? Umay na kang anod sukunan. Agpukaw ka pa'y. Jack kayat ti sumurot kan kwa na. Amom? Nataurjay asawam. Siloso mo't kan nauyon. Isungarod as sumurot kan kwa na nga aglunch. Ta sigurado, agkid daw iti pamakawan. Anya tiga po na nga awisan nakpaylaang nga aglunch. Kat nagsinatan. No ko na amakisinubyanak kan ka. Nagbidot ka. Alakit din. Di kan sumanao, mangantan. Oh, at iti si Dain. Naimas da ito eh. Ikakontemplatom Ala, mangan kan. Anya ka di dahi nga aramidam, Nardo. Ay wen na. Tapno agsubli akkan ka. Pumuraw ton, jaywak. Di kan sumanao. Masapriyan tamakan. Ala, mangan takit din. Tapno saan ta amala daw iti trabaho ta. Kumusta ti lunch date yu iti asawam? Kaslawan da, kas anapaspasamak kada kami. Kasla nakaan-ano sa makisarsarita kanya. Siyempre, ay ayawan na ka. Sakot, isupay tinangkarga iti makan iti plato. Oh, nag-sweeten? Nag-sweeten? Anya, Lilian? Apay akasta ka? Umay na kang anod sukunan. Agpukaw ka pa'y. Wen Angie. Agpukaw ka pa'y. Wen Angie.
Uray anya ti araramidan na. Talaga sa anak ang makisinublan kan kuana. Nga uray nagbalbaliwan? Anya nagbalbaliwan. Anya ti ammom no nagbalbaliwan? Uray pa'y. Ammom? Nataer ti asawam? Agbagay kayo. Uray man. Ay na, Lilian. Nulakot ta nagbalbaliwan. Makisinublan kan kuana. Nay, si Kamat Nardo Barok. Naimbag nga orasyon, nanang. Atoy, para kada kayo. Inggatangan kayo itilitsyon man, oh. Ken prutas. Oh. Aya, ay. Lilian, ada ni Nardo. Di yu pastrakan, nanang. Pagawidan yon. Nangagmuti ko na, Barok. Umunag ka kano. Ala, umay ka. Agyaman ak, nanang. Ala, agtugaw ka, Barok. Agyaman ak, nanang. Lilian, umay ka dito yan, Nanang, imbagak mo't apagawidan yun. Ay, kasta ayat imbagam. Nuko na mo't apastrakak. Anya? Tulang ka ka din, nanang? Ala, agsarsarita kayo pa'y, Barok. Aguray kayo, nanang. Anya day ta inted na kada kayo? Ay, kat pasarabok mo't anak ko. Nala, sige, panawan kayo. Di kay aga pa, Urnusan niyo, tibagbagiyo. Anya? Inggatangan nak iti paborito akik? Sakat at dapay chocolates? Wen, para kan ka amin da kita. Anya ti kayat asawan day ta? Siyempre, sarungkaran ka. Isong inggatangan ka mat iti paborito. Apay ngamin asarungkaran nak. Kat nagsina talang arudan. Ala, agawid kan. Ado ti kupkupinak iti seled ko. Di ka mang disturbo. Sige, agawid ak nga ruten. Ngam umayak makipangrabi dito ya. San kayo ngagluto iti sidahen? Ag-take out tak iti restaurant. Jack kayat timakan iti restaurant. Sige. Inak nga rod gumatang. Tagluto tayon iti sidahen dito balay. Saanan? Di kan agsubsublipay dito balay. Tauray anya ti araramidam. Saan akon amakisinublan kan ka? Aday ta, nanang. Mabalin tayon timangan. Naimas ti timpla da ito'y kare-kare, Wan nga rod, Barok. Paborito ni Lilian ti kare-kare. Saan ka de, Lilian? Nay, agsao ka mo't Lilian. Amok a paborito ni Lilian ti kare-kare, nanang. Isungarod aday ta ti ginatang ko. Kan adapay nagdadakkel nga ikan anatunaw. Ay na, nagimasan. Ay, kasla picnic Uy, nasauyo ti picnic, nanang. No kayat yo, intay ag picnic ija resort ti gayam ko. Ha? Agtuno tayo ija iti dadakkel nga ikan. Ay, uwan Barok. Ay, bakit akon? Ngam kayat ko pa'y ti ag picnic. Agragsakak pa'y mo't sakbay amatayak. Anya amatay asasawan nyo, nanang. Sige, nanang. Inton Domingo. Intay ag picnic iti resort ti gayam ko. Ay, uwan, Barok. Sige, kayat ko launay. Napanan ni Nardo, Lilian. Di mo ka di pa'y maawatan ti araramidan na. Nanang? Nagsarita kamin ka ni Nardo. Kayat na nga agsinobyan kayo. Iso nga agbalbaliwan. Naamiris na adakas ti ugali na. Apay no ikam iti sabali agundaway anak ko. Total, nagkarimot kanyak nga agbalbaliwan. Alan, anak ko. Total, nagkalaysa kayo mat. Iso apadasam nga ikan iti sabali pay agundaway. Tapno ipaneknek na, ti panagbalbaliw na. Sa anak payla ang anak isinubyan kini Nardo, Mr. Lonely. Gaputaam ka nga agsubli ti kinaranggas kan kinasiloso na.
nga magtultuloy latamet ti panangipakita na iti panagbalbaliw na. Ket umay naklata sa sarungkaran, ijay balaymi. Tuy pagayam mo, Lilian. Agyaman ak Lilian, iti daytoy apakasaritaam. Saan ka mababalaw? No apay akaslag tukyad lata ti rignam amakisinnublian kini Nardo. Ang amala, no lakat ta makitam at talaga asipupuso ti panagbalbaliw na, apay kit din adi ka makisinnublian ken kuana. Ti tao at dalata panagamiris na, ket ilinteg na dagiti nagbiddutan na. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Lilian adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo, kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.